tahlili ada temerkalakan pabilahna maca tahlil salah dalam. Salam ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma lapardun. Afdalu ma ipang utama-utamana perkara kuatu anu ngucap kuring. Ing kana yema anak tegasna kami wan nabi jeung para nabi kamin qabli antara kami eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wajib ada ukang bin salam man qala saja macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah aumu kunu hamdulillah kulli qadir kana apa la ilaha kula yaumin dina tiap-tiap poe nya samaratin tahun satu sebalik kana tah bukti ieu karena tabukti ya qala la ilaha illallah lamina samaratin lautikin man adalah asal tiri kobin eta ngabandingan kana 10 pirang-pirang kana ngamerdekakeun 10 pirang-pirang bid wa kutibat dan dituliskan lautikin mesiman nah, niatuan sanatin 100 Umuyat dan dilebur anu firman niatu sayatin 100 pegawai sanat yang bukti ye kola la ilallah lautikane mahirzan eta pangriksa ina syaitani tina setan yaumahu dina poyan iman zalika itu kola jadi penyampaian maca atau yang dia sehingga sore-sore orang ya di jam ngedatangkan sa'alu jama biabdullah kana nol utama lima tibatan perkara aja an mendatangkan isman andi kana yama illa ahadun ai dijama amila anu menjaga hadun akaro kana nulis loba min dalika tibatan itu amanaman kola min dalika tibatan itu amanaman kola amanah jangan ucap Wajah daukan salam. Mamin abdin sesangin nabi habis tawadan udam bin pasal primrosin nabi habis kodo. Tumarofat sulu inyal urkin. Ia bin perpokana panyol nabi lasan langit. Apalah primata bin. Asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa putihat. Angin dibukakan laukikeun nabi. Iya non abu jenati tentang pintu surga. Iya dulu anu asuk ti abdin min ayha tinan manabai abu jenat syaa ngamaksud nabi. Wala jeung daukan salam. Laisan tu ala ahli la ilallah eta ta ahli ila ilallah nan wahsatun yang kerisah ti kuburimna jawab kuburan ayat ahli ilallah. Walati nusurim jentaya wahsah dina gumelar ti kuburna ye ahli lain ani kaya sasna poin anduatan ningali ni kami lain ka ahli lain Allah inda saya hati nalikanan tiupan malaikat Israfil anu kadua yang puduna baik ngeprukan ya Allah rusahum kabasiran Allah minat robi sinatan wa yaquluna jamusa alhamdulillah alladzi azaban wal mikin lagi Allah anni anna tu hazana kana piriyati
Inna Rabbana sesuna pangaran dalam gopur akan sel. Ngampurana sakurun ton lobang. Mari. Wakwa dengan daun kamsa. Demi. Labi warata kaburara. Iya borong apa. Iya bang warabara inna tulang sahatin sesin. Siap kamsa. Kamalwa anamigawe anjin. Karena kulasan sudan akan ditimbang. Ia kulasan. Yauma kiamati dina kiamat. Illa syahadatu alla ilaha illallah amin. Meyakinkan kana sesuna kalapan Allah. Fainha karena sesuna syahadatu Allah la tu dong atas peritan syahadat Allah fi mizanin timbangan. Lianha karena sesuna syahadat Allah etalau dia telah mendipenden syahadat. Fi mizani man dina timbangan. Siapa pola ngucap jeman kana ye. Syahadah. Sadikon benar-benar wawudiat dan dituna as-samawat sab'u sampai langit anu 7 wa arduna sampai pembangun 7 wa ma'jeng perkara fihinna tabdene samawat di ardun kana tabukti naon la ilaha illallah kalimah Allah etarnya lebih unggul min dalika tibatan itu samawatu sab'u wa al-sabu wa mafihinna. Faqala jangan daukan salam laja alam mendatang saqallallah. Zaman masalallah salikon benar. Dikira bil amdi kan mawa sapinuna bumi nawana dunuban sana labu para tayakin ngampura insyaallah lapikan dia qailul Allah dalika kana itu dunuban wala dinadaukan salam ya barah lakin kudu ngawurukan den mau tak sapirang jamaah warek maut syahadat la ilaha illallah inna karena sesena syahadat Allah tadumu eta ngalebur ieu syahadat azunuba sabana dosa hadman kan ngalebur sesena wa campur ya Rasulullah hadza ayo tadam azunub etali mauta ditempel dengan pakai poin yai maka kumah ditempel dengan hirup walang salam iya ari syahadat Allah ahdamu etalawi ngalapur wahdamu ditalawi ngalapur karena dosana ahya Wa qala jangan salam man qala saja macam la ilallah mukhlishan barila sedakola maka pasti asup man ada nasunya. Qala jangan salam la tadkhulunna yakin bakal asup sesu nomor yang kalau ada nakabang juga kulukum sakala nomor yang ilaman ay jama abah anu pan ieu wasyarida jen mangprung inilah jangan siroda bairi seperti mangprung ontaan ali di zaman bogana bayi pakilah tulisan kenal ya Rasulullah zamanil ladzi alisa talabi di jama ya ba anu mumpang iladi wasradu jeung mangprung ladi anillah Allah qala ngadawkang dengan salam man yatajama ay ladi ya ba wa yasadu eta mandama lam yakun tumucap malalullah kafirodo kurung ngalobakan marane kawe min qaulillah ilaha illallah dina ucapanallah qabla ayyuhala kami diarangan bainakum antum orang kawan aja Allah
Karena saya sendiri la ilaha illallah kalimat tauhid, kalimat tauhid, wa yaj'alullah ada kalimat ikhlasi, kalimat ikhlas, wa yaj'alullah ada kalimat taqwa, kalimat taqwa dari la ilaha illallah kalimat thayyibah, kalimat nur. Wa yaj'alullah eta da'wat wa haqqin, pangajak Allah. Wa yaj'alullah eta urwat wuthon. Sebelum saling budal. Wa yaj'alullah eta tamal jannah. Harga surga. Wa qadulu awazana. Ajaza wa ihsan itu ari wa walasna. Gawe kalusan illa ihsanu angin eta. Surga. Pakila tulisapkeun Aisyah ari gawe kalusan dunya eta qaulu la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah. Buat di negara dari ihsan nerat eta jannah itu surga. Wa kadzaja eta negara sebenarnya. Aisyah dunya Allah qalu anna lilladina Lilladina etatopikeun jama-jama ahsan gawe kausal ladina al-husna ay surga wa ziyadatun jeung tambahan ayeuna ila wajhillah ningali kadat Allah tiada. Warwajin yatir sabar ibn Ajib anau kana sayyidina Muhammad taqwa nabi. Man kola, lapan man kola sadimat temelalullah wa daulah syarif ala la'umikun wa lakum syukudir. Asyaru marratin kana 10 pembalikan. Kana tabukti kola la ilaha illallah. Masalah ilallah. 10 balik teh. Eta adla fikeman adla rokobatin. Eta ngamandingan. Karena memerdekakan abdi. Aukolah atau ngandauke Nabi nasamatin. Lapad nasamatin. Awak-awakan. Jadi adalah nasamatin. Merdekakan ngabanyan karena merdekakan awak-awakan. Pun minarawi. Waru ya jeng di warwa jentun sa Amr bin Sa'ib. Nabi tiba panamu anjadi tiap kenai Amru anak terjadi saparang geni. Ikola lapan kola pangadan salam. Man kola saja ngucaman piyomin di nasakwe mi'atai marotin kalawan 200 balik. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulkun hamdun qadir kana laqad la ilallah ilah lam yasbiqu satu minglaan kayman qala syahadun hijama kana anu gahan eta qablahu samemena yaman wala yudriku jeung penyusul kayman qala Sahadun jama kana nusihat bana takdina sabadana ye man kala ilaman angin jama amila an migawa iman amila pentan ayaman kola amilan migawa iman amila biak dola kana nulih utama min amali siwatan amana iman kola. Kalau jangan daukan salaman kola apa nongkol kalimat aman pisukin di pasal minaswak kita salam masalah inallah daulah syarikalah kaumu kunu hamliyuhi mintuwala kulisin qadir kataba maka mayan tang nuliskan insyaallah lau piken man kola alfa piasanatin kana 1000 kalusan
Jadi sajuta kehalusan. Wa maha jeung ngalebur ya Allah anu timan kala bisukin. Al-Fasi al-Fasiyatin kana sajuta kagorengan. Wa bana jeung ngadekeun dengan baitan kana imam pijan bisunna. Wa yurwad diriwayatkeun naon inna abda. Lapana. Ibn Abdan Nabi Allah eta idza qala biman mustaq Abdullah ilallah kana kalimah Allah illa atat angin datang illa ilallah ila sahifati kana buku amanah isyamdu pala tamuru tu sifati ngalewat illa ilallah ala fatihatin kana kesalahan illa mahatta ang ngalebur la ilaha illallah kana ya fatiha hatta tajida sehingga manggian Allah hasanatan kan mislaha pantana ya la ilaha Patajlisu diukila ilallah ila jandiha dina gigirin hasanatan misalnya Iswai jen tetap dina Iswai anad juga Nabi salam an-nabi depan man kolang sajunga sama Allah wa dawla syaiqalah au mungkin hamduan wa kusyudir asal maratin kalawan dan sepuluh kang berembalikan karena tabukti iman pola eta kaman seperti jama atako anu ngamardekakeun iman atako arba'atan pusin kana opat dalam kawakan min walad Ismail turunan Nabi Ismail sallallahu Isai jentab bin Isai dan baik an Ubadah bin Samit an salam nasa Nabi takala Nabi. Man saja musta'arra anu lilir iman. Ina layali tipeting pakola tuluy. Macam lalu syaikala lau mungkin ngamikuan kesimudir. Subhanallah walhamdulillah walillahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tuma qala qulin. Macam Allahumma kili kana mangkili. Gupiro sadiam pura naon lahu. Ikane siman. Awada'a atawa ngadu'a ya siman. Ustujiba maka disubadanan dia dua lauk dikeman pain tawadhu salam wudu ya siman antaro wassalat dan salat iman kubilata ditariman anu sahabat-sahabat adilat tasbih ditamakan adilan mata tasbih wa tahmidi jeung mata kami wa bakia kami sasan tentang zikir. Kalau ada pun salam, man sabata jangan mencatat man duburo kuli salatin. Nah sabana tiap-tiap salat salatan wa talikin akan terpuluh. Balik wa hamidah jemujiman salatan wa talikin akan terpuluh. Balik kabar jumlah takbiran salatan wa talikin akan terpuluh. Balik pertama jem nungtungan man amiyata kana 100. La ilaha illallah wa la syarikalah au mungkin amduna kusin murid. Gupirata diampura naon tunu bukan dosa yaman sabah walau kanat desa dan kunub eta misal zabadi bahri pan sana budang saudara wala dina kusin an qala sajama subhanallah wa bihamdihi kana lapan subhanallah ya yaum din sapoe nyata marotin kana satu balik khutbat magam anu simanan pasaya pirang-pirang kesalahan semua
Ingkanat biasa fakaya eta bisa jawab dibalik. Pantana budak saudara. Waruya jadi wakana anal bulan. Tesuna dijilaki jasa darajul. Ila Rasulullah SAW. Waqala tuan tawalat. Kapan tawalat? Tawalat ngabalir ani tikuring non adunya dunya. Waqalat dan satik non zatu yadi. Banda. Anu ayat dina tangan ka kawasan kuring. Qala dan salam. Paena anta. Paena tadimun hari anjin. Min sholat ya malaikati. Ina. Doa anak malaikat. Watas bihil malaikin. Maca tasbihnya. Pirang-pirang makhluk. Wabia. Yang kecami. Sholat ya malaikat. Yang malaik. Yurjaquna dikani mulai. Kolang ladau iyan. Kolang ladau rajulan. Apa tutul ngucap koyung. Wama za di ayanon etada. Ya sholat ya malaikat. Dintas di walaik. Ya Rasulullah. Kolang ladau Rasul. Wa ngucap anjen. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kana lapad subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah. Nyata marotin konsep. Balik. Dina perkara. Dina waktu. Masa netek. Bayana tulul padi. Antar dia pajak. Ila antus solyah. Nafi kaya misalnya. Dan. Asuha. Kana suasuhu. Tatika. Maka datang kanjin. Jawab amar. Kul subhanallah ba'amdihi. Jawab mana? Ta'tika maka datang kalian di negerinya. Rogi matan barian. Menurut. Sogirotan keberina. Ya lupa jeung ada masalah besar jala. Min kulit kalimatin tina saban kalimat. Malakan kamalaikat isabdu anun. Maca tasbih malak Allah Ta'ala kabak ila yaumil kiamah musik kiamah laka eta tetap bikin anjen kawabuhu ai kanjarana pasti dimapun kena yusabbihu Kala jangan salam tidak pola dia mana mutar sabdu alhamdulillah karena alhamdulillah malaat tahminhan. Ya alhamdulillah maka berkabar semua yang antara langit wa al-bumi. Tidak pola tadi menangkap. Nisyam alhamdulillah karena alhamdulillah apa nyata tidak balikan kedua malah tahminhan. Inuan ya alhamdulillah maka berkabar sama. Bisa biasa antara langit tabudi wa al-bumi tabudi. Asupli an bangsana. Pada pola tadi mengucap. Iya siatu alhamdulillah karena alhamdulillah alhamdulillah tak dia dapatkan tadi. Pola maka ada alhamdulillah. Satu mentanjen tu tok sah diberi anjen. Pola ada sarifaan. Asyurakiyu. Kenal akan guna bukti orang itu yang mandipaat kami sholat kurang saya waru-waru dia satu kami ni salam. Kalau merupakan itu saya senyengkat kena suara sampai saya masuk benar-benarku wakola diucap Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lapar sama menamidah. Kola maka ngucap saharojulun pun hiji lalaki. Waro'ah Rasulillahi ana tabdil satu kana salam Rabbana lakal hamdu kana lapan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban Tuhan alus mubakan berkah kana hamdan Falaman sofa tu sama-sama alaihi salam salam an salat itu salat Rasul wala yang mendatang kami Nabi
Mani mutakalim anifan. Eta sa mutakalim. Aya jamaah ngomong. Anifan dia. Ngomong. Rabbana lakal hamdu. Orang ada ya dulun. Anak ya Rasulullah abdi ya. Kepala Rasul salam. Lakon doaiti. Ya kesun ningali kami bid'atan kanan. Tujuh wasalatnya 30 nona melakan malaikatnya. Yang tadiruna anu gagantangan ya. Diadakan wasalatnya. Kama ya Rabbana lakal hamdu. Ayum anu mangaye. Bid'atan wasalasina. Ayat tua tanuskan dia. Ayu kana ya Rabbana lakal awalan. Kembali panggilan. Wa qala jadu salam. Ayat abaqiyatu sholatu. Ayat pirang-pirang kalimah ang abaqiyatu pemberian kalimah tetap as-sholatu itu lulus. Kunna eta aribata sholat. Eta la ilallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna syaitanir wal barakatuh sholiyatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amalan. Kata sholat aja ini. Eta la ilallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Pokoknya dalam kanjeng Nabi SAW, ma'ala abin tu ayat tetap ini. Ini rajulun ayat jelalaki yakul anu mustaqrabillah dan Allah. Karena lapanallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Illa gufirat angin diampura non dunubuhum. Pirang-pirang dosana ya si rajul. Walau kanat dan sanajan didunuk eta misal jama diamal. Pantau nabudak salam. Bahwa ngayatkan manisa kaya saha. Ibn Umar. Warawa ngayatkan Sanumam bin Basir. Manutikan salam anu nabit tafanam. Aladina ari jama-jama. Yalkuruna. Dikir lagi min jalalillah. Tina lantaran kaguan Allah. Wa tasbih jen. Ngabarsikeun ka wa tasbih ngabundun Allah. Wa tamidi jen mujikalah. Yan atibna eta. Nengkol. Iya ladina. Yan atibna eta mengkol ya jalalillahi wa tasbih wa takbir wa tahmidih sama mana melazina menjamu dakar ya nanti jamana jalalillahi takbir wa takbir awal arsi dinas takbir dengan aras launa tetap bukan jalalillah wa tasbihi wa takbiratan ini. Bidawiyun seorang aderenggang. Kadari nafis seperti seorang aderenggang nanyiruan. Yalkuruna bari ini buat dia. Yalkurna di sekolahnya ditarik ya. Gua ditarik. Kan? Meniat guru, jamu dakar goib, jamu anas goibah. Yang kurna bari nyebut, iya jalalillah wa tasbihi wa takbir samidhi bisa hidina kajaman mabuganan nah jalalillah wa tasbihi. Awalnya ibu anak jantung nikara sadukum saat lingkaran kabeh alayazala kanayen keren-keren
indawa deketin Allah naon ma perkara yang kuru anu nyaritakeun ieu mah. Ini segala disebut ieu mah di kayahan. Warawajan kan sabura-awara anau kana sasen sama dengan lan akulah yakin arian ngucap kami subhanallah. Kana par subhanallah walhamdulillah walallahu akbar. Ahabbu eta leuwih dipikarasa ilaya mukring mimma tiwatan perkara notolaat anu munya anyan. Nalaikan ieu mah naon asamsu panon. Lebih dekat daripada bahkan kecangan panon poe. Riwayat urut yang teman dinarwan sajen. Wa riwayat urut yang tetap dinarwan sajen jada nambahan di Rasul la haula wala quwwata illa billah. Kana la haula wala quwwata illa billah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Wa qala jadau kan Nabi ya Arya la haula wala quwwata illa billah khairun atalus mina dunya tibatan dunya wa majum perkara bendirinya wala jadau kan salam habul kalam kenapa habul kalam dari pang dibikarasap na omongan ilallah ta'ala etaron opat subhanallahi hiji lapar subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah layan duruka ngamadaratkeun ngamadaratkan apanjen yainna kunu mana bae ieu arbaun pada tak ngamimitian anjeun Rawang mayatkan kana yani sama bin Jundub. Warawan mayatkan sama Malik al-Ansari anna Rasulullah kan salam eta kana Rasul. Eta yaqulu ngadawakeun. Atau ai sesuci eta satu imani. Ini sebagian dina iman. Alhamdulillah. Jaya alhamdulillah tamla tangin alhamdulillah amizan kana timbangan. Subhanallah. Iji halapan subhanallah wallahu akbar jalapan Allahu akbar eta yang melani minuhan ya subhanallah ya Allahu akbar maka perkara baina sama dan langit dan bumi wa salatu dari salat eta nurun saya wa sadaqatu dari sadaqat Abu Hamid tanda wa sabu de sobata Nadiaun tatan wa Qur'an dewan hujjat dalil laka manfaat bikan anjen au alaika atau madarat kanjen. Kulo nasi ares sakabeh najama-jama ayabdu eta mangkat isuk-isuk ikulune. Pabayun tu ari kulunas eta bayun ngajual. Nataukan awakna ikuluna kamu bikuat kului anu ngarusak kain nafsamu. Mustarin atawa anu meling. Di nataukan awakna ikuluna kamu tikuha kului anu ngamardekakeun. Karena ia nafsam. Wakala jenis saboroh kalarasam. Kalimatani ari kalimat dua okifatani anu hampang dan ala lisan kang lisan sakilatan anu berat dua nana ini jana timbangan habibatan anu dibikarasap dua nana ilawan mungguh pangeran eta subhanallah wa bihamdi subhanallah azim lapan subhanallah bihamdi subhanallah azim wala jenis sabudarin sabudaron waktu 80 ucap kering ya Rasulullah SAW. Ayo kalam ya Allah, ayo naun. Omongan etam melalui dibikara sab. Ya Allah mu'ala jala, palang ngadau. Ya Rasul SAW. Nyata perkara, ari ahabbul kalam ila Allah.
Maknya perkara istapanu milih kalau Gustalah subhanahu Masyaallah liwan bikin malaikat Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah tegasna lapan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kekuatan ke malaikat. Pasti. Kala jana Abu Hurairah kala Rasulullah sallam innallaha ta'ala tasmatalah hadza istafa min Allah. Mina kalami ina omongan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Bila qala tadiyan mengucap salu abdina subhanallah kana subhanallah kutibat ditulis dan lalu jenambuk non ismina setan 20 penona setan kalsana. Wa tuhabtu jan Ida qala dia diwana ngucap amdu Allahu Akbar kana Allahu Akbar. Nah, kami sulgalika seperti itu kutibat lau isu nasanatan waktu minu anu isu nasayatan. Wadakaro jenetakeun abdu ilahir kalimatin nafsi kahir nafsan kalimat. Wakola jenis saja birun kola ngadu salam. Man kola saja mengucap man subhanallah bambihi karena lapar bambihi guisat tak dipelak kalau keguman nona kalabun tang kalapor mabijan desungga. Wa nabi darin kata bidar dan lu anas bidar tak kola bidar. Kola ngadawu sapu parau pelan-pelan dia pakai Rasulullah. Zahaba kanapan haba. Zahaba indit atau lumpang sahlu dusuri ahli sugih. Dia ujuri kalawan minan pirang-pirang ganjaran. Disoluna sholat ahlu dusur kamanu sholik seperti yang sholat kurang sholat. Waya semua yang puasa ahlu dusur kamanu sholik seperti yang puasa sholat. Wata sodakuna dan nyedapokkan aludusur dipuduli amwalin karena leluhian keambang kabana aludusur. Tokola tulung ngadawa Rasulullah. Awalnya tak najem teyit kalakuan eta kodjala atau ngajadikan sawah lakum piken barone kaweman karena perkara tasaddaqun amin. Sadaku marana sabiki. Ina lakum saya tepikeun maraneh kami bikul tasliatin ku saban-saban tasbih sedekahkan. Ganjaran sedekah. Wa tahmidatin. Jadi wa bikul tahmidatin wa tahmidatin sedekahkan. Wa tahmidatin jeung ku saban-saban. Alhamdulillah wa ta'alatin dan masa ta'alil lalu sadakotan ganjar sadako wa takbiratin jeung saban-saban takbir sadakotan ganjar sadako wa amrin bima'rufin jeung saban-saban marentah riwalkan sadakotan ganjar sadako wa nahyin an ma'rufin jeung saban-saban marentah menyegah engkau kewaringan sadakotan ganjar sadako. Jadi inalakum bikuli yin an mungkain sarapotan. Wayatong jenun dan sadukun sasingolan kami aluf mata kana sahwapan. Fifi alih dina sangkem pamajikan nayahan
Faya ta'aya lukma lahu pikan yang syahad eta sodakotun sodakot. Wati buti adikum di eta tabdil farji salah satu marane kami sodakotun. Sodakot farji. Lagi sudah kau kawewe asli. Kalau ngadaw ya pukoro kafe ya Rasulullah. Ya si nah ngadatangkeun saduna salah senyulang kera nasawat tahu kana sawat nah hadrek. Wa yakunu jeung kabuktian anu genahar pihak dina ya syahwat na ajun ganjaran. Kala ngadaw kansan. Ara'aytum ayah hadiruni. Kudu ngareja semarane kami lawa doaha lamun mernahkeun ieu syahaduk ieu ahaduna kana sahwat tahu di haramin din haram. Akana nabu fi alaihi eta kaya hati hadina sahwat naon dicurun dosa. Lamun pernah ternyata haram nah dosa teu. Kalau ada buka, na'am benar karena alaihinya dicurun. Kalau ada Rasul, kadalika nak itu seperti itu. Lawatu api haromin. In watu lamun mernahkan di syahaduna karena sahwat fil halal din halal karena tabukti lawan pembikian di syahad. Nanti hadina sahwat non ajun yang ganjaran. Ganjaran dalam diperahkan dan halal. Waqala dina saudarin Abu Dzar radhiyallahu anhu kabantu tumutab kering dari Rasulullah sallallahu. Sabako lapan sama komilaan selalu amwali ahli yang tabanda mengabogaan yang tabanda isi kurang ngerti itu ahli yang tabanda mengabogaan tabanda bila ajri kalawan menang ganjaran ya uluna ngucap ye tu ahlu amwa kamana ku sebutin ngucap kurang sarera ngucap subhanallah walhamdulillah akbar. Wayung dikuna dengan apakah sen ahlu amal, walanung diku dengan apakah sen orang sarera ketubuh pakir saya. Sekolah tu ngana salam. Apalah dulu kana tak penurukun kami kandil. Ala amalin kana ama iza anta cuma numika anjen ani tahu tulisan anjen kana amal adrokta maka nyusul anjen man kadama qoblaka tetap sama anjen wapukta jeung ngungkulan pukta tina pakoya puku paokon paoko teluhureun wapukta jeung ngungkulan ngaluhuran anjen ngungkulan ngaluhuran anjen man kadama pada kantor semarang ilama jama qolan mustaqiman misal tolika kana pantau sapam anjen tusabihu tegasna ngabersihkeun anjeun Allah ta'ala ngabersihkeun kalau itu tulisna mata subhanallah dan Allah subhanallah amal ini dan tamin tawadok kaman qoblaka ila teh tusabihu tegasna ngabersihkeun anjeun Allah ta'ala ba'da kulli sholatin sabada tiap-tiap salat salasan wa salasin akan balik wa tamadu jamujian jen salasan wa salasin balik wa tukabir jeung maca takbiran jen arba'an wa salasin akan balik warawat jeung riwayatkeun busroh nyebut busroh an min salam ana samit papanami
Alaikunna kudu netepan. Marane awe kabeh. Ditasbihkan masa tasbih masalu taksisi. Jadi ngebersihkan. Pala tangpuana. Laku saya pun marane. Ini awe kabeh. Ya memanas. Matobah. Alaikunna. Wafidna jang kurung. Oh, ngabunda kana nenu. Anam yang kana berang-berang. Tung-tung-ram. Painaha karana saya senayan. Anami eta musam. Tikapun. Oh, pirang-pirang anu ngomong. Yakni ngamaksudkan di Nabi. Bisa hadati. Karena nyaksian dia kiamati dina paicam popala dina sebelum raatu ningali kuring ka kanjeng salam yang kidum bae ngabunda kana atas dia kan popar kala dia sumana salam di mana perkara syahidanya di mana perkara syahidan nyaksian kan ningali alaikan ma saboro. Wasyidudi, dia wasyidudi. Jika kola, kan labadakan. Di mana ngucap sambam bin Allah, la ilallah wa Allah akbar. Karena la ilallah wa Allah akbar, kola maka ngadau salam jala. Sadaqah bi, karena apa? Sadaqah benar sambam di kami. La ilaha kayaknya di badan kami. Sebadanlah, etam pilihan kami. Wana jari kami tak baru, lewi abu. Tidak kola jadi mengucap sambam di. La ilallah wahdahu la syarikalah kana lapan wala makan wala syaraf abdi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kami wali baik ini syahid kami la syarika dan ngarijina dan tabligh kami tidak qala dia mengucap abdu la ilaha wala haula wala quwwata illa billah yaqulu maka ngado salam subhanahu syaraf abdi kana bersalam la haula saya upaya ningkatkan dapat tetap pola kuasa dengan kekuatan yang tetap karena kita ilabi aingku ditolongkan waman dan saja mak kalau mengucap man kana ya la ilaha illallah wallahu akbar ilah demikian. Indah mati nalikana narek mot lam tamusu sama kena saya mana nakam. Warawatnya kena Mus'ab bin Sa'ad an Nabi Tibafanu Mus'ab. Nufikan salam anas Nabi Tibafanu. Ayah jizu kenapa jizu? Nah apa sahabat dukun salah sejumlah orang kami? Ayah tiba karena ngalakonan ahad kulayamin setiap capai amal asanatin karena saya dikal. Kafilah tu disabkan naon kaifa zaka eta kumaha zaka hari itu ayak tiba kula yaumin apa sanatin ya Rasulullah faqala salam disabihu ngabersihkeun ilahan Allah kalau niata tasbihatin kalau salat tasbih baik tabu tu dituliskan lautikan nesin. Ahad non apa sanatin saya dikalusan. Wai hatu dan dalbur anu tiris sehat non aku sayatin saya penggorengan. Sekolahnya ada bukan salam. Ya Abdullah bin Qais. Lapa dalam Abdullah bin Qais. Awaya Abang Musa atau apa namanya. Awal dulu kak najeng senudukan kami kanjin ala kanjin kanajin. Gudang min kunuzil jannat itu sama gudang di surga. Kala ngadau ya. Abdullah bin Qais. Aba Musa. Bala benar. Kala ngadau Rasul. Kul kurumisaman dan la haula wala quwwata illa billah. Kan la haula wala quwwata illa billah.
Waktu riwayat Murajan tabdina riwayat. Sajen alam alimuka ayat alam. Nah tengarukan kami kanjen. Kalimatan kan kalimat min kansin. Yen tiana sawana budang sa weden anak pengarang. La haula wala quwata illa billah. Ne talafad la haula wala quwata illa billah. Wa qala burara qala rasul. Ala dulu kana tenudukeun kami kanjeng alamalin kana jama min kunuzi jannati kana sambang gudang di surga. Min tahta asid. Tina sana benar. Qalu la haula wala quwata illa billah. Nyata lapan. Nyata ucapan la haula wala quwata illa billah. Yaqulu ngadon saudara. Assalamu abdi. Assalamu. Turut sahabdi abdi kami. Wasta salamat jeung pasrah di abdi. Wa qala jangan salam man qala saja mengucap man yunayun nalika isukman rabitu bila robah kana rabitu betul bila Allah korban bari pangeran Nabi sallallahu kana Islam dinan bagam qabil suami jeung kafa imam panutan Muhammadin jeung kana salam nabiyan bae nabi sallallahu kana tabukti akon eta tetep Allah naon ai ayurdiahu yen ngaidokeun Allah kayaman yaumul kiamat. Tapi riwayatin jangan tabdina riwayat man qala alapan man qala sadeng sabman dan sakadarabi bila bailah wajah tahrido sabestana timan. Wa qala mujahidun idza kharaja idza kharaja dia menakar sarajul. Ijlaki min baiti timan rajul faqala tumusab rajul bismillah kana bismillah sebagai salam.